Jabbaari sila sinuun fedhee deemsa karaa khayri dhugaadhaa fi cubbuun baafte gargari wanni diiniin tolle biqila hin daraari burqaasumni goysinuu keessaa bahari maaloo argatee jira tumsinuu gargaari gooftaa muddaa furaa furmaataan nu furi sabbataa fi sabri nu dhaabiya Allah أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة ستر قنين قوان مفتاح يا ربي قيبتي سلبنا نساتل نايبي مينو فرارمي ويكين زنبي قلبي مؤمن توتا ولتلو قبي وقل آخر جرا شرق غربي محباب جالنا جدو تنورابي وانتوكم ما كينيا انتاني نراقبي امتودين انتولي نراقبي يا ربي اجارين نقبي نتوكم انتولا اشرف المرسلين محمد الامين صاحب الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي كلني تقفى فايدان أربني ilmaan isii baadiyyaatti hoosiftuuf maali? Deebii. Haa qaamni ijoollee isii jabaatuuf, haa lubbuu ofirratti irkattee guddachuu barattuuf daa'imummaan, arrabni isiillee haasawa haa qajeeluuf baadiyyaatti afaan arabaa akka baratamuuf jechuu. Gaafii 12. Rasuulli Rabbii baadiyyaa Banii Saadiitti maaltu itti argame? Deebiin. Qoma isaanii baqaysuutu itti argame. Anas ibnu Maalik radiyallahu anhu odeessee Rasuula Rabbii sallallahu alayhi wa sallam Jibriil itti dhufee haala Rasuulli Rabbii ijoollee wajjin taphataniin Rasuula Rabbii qabee lafaan dhahee qoma baqaysee qalbii keessaa fuudhe. Qalbii keessallee waan gurraattii wahii baase tuni haada shayxaanaati jedheen. Eega kana distii warqii irraa taate keessatti bishaan zamzamaa fidanii dhiqaniin. Eega kana walitti qabanii hodhanii fi bootaa isiitti deebisan qalbii isaanii. Ijoollee wajjin taphatan fiigaa Rasuulatti dhufanii waan Rasuulli itti jiran agarraan fiigaa hoosiftuu isaaniitti dhaqanii himan. Maal jedhaniin? Muhammad ajjeefamee jira jedhanii itti himan. Isaan itti himnaaniin isiilleen fiigaa dhuftee ufitti qabdee ammattee galattee Rasuula Rabbii bootaa isaan itti waatiisanii. Gaafii 13. Eegaa qomti isaanii baqaysuun kun itti argame Rasuula Rabbii Haliimaan maal goote? Deebiin. Sodaatteetiniin fuutee haadhatti deebifte aga Rasuulli waggaa 6 gahanii. Eega kanaa fuudhattee of biratti deebifte ammallee. Gaafii 14. Qoma Rasuula Rabbii baqaysuun kun faayidaan maali? Deebiin. Rabbiin ol aane Rasuula ofii kana qopheessuu akka wahii isaan qeebalaniif. Xabi'aa ilma namaatii fi waswaasa shayxaanaa garagaraa irraa akka Rasuulli qulqullaawan Rasuula Rabbii tiisuudha. Gaafii 15. Maqaan haadha Rasuula Rabbii sallallahu alayhi wa sallam eenyu yoom duutellee? Deebii. Maqaan isii Aaminaa intala Wahbiiti.
ابن القيم أكجره هاتي رسول ربي مكة في مدينة جدو بك أبواء جرمت دوته مرميه أبو جرا حال مدينة رأس ديبتون ثم في زيارته ثم الرسول ربي زيار سفته حال ديبتون دوته عمر الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ويتهات دوت وقا جهل لي جرم غافي كل جاه فايدان يوكا حكما رسول ربي يتاماته لا مال ديبي ربين الآن رسول إساء يتاما قولي قدسوا فده كوني حكمة هدو قبا سنكيسا كان ما ملأته ور شكي قبو دين الإسلام كان كيسا أكوان تكتبه هنسين سفني محمد وانما abboota isaa barbaada mootummaa jechaan akka qalbii isaaniitti hin dhagahamneef abbaatu guddisee mootummaa barbaadadhu jedheen jecha akka isaan hin yaanneef ilmaan yataamaa tahanii guddatanillee zamanuma hundaa yataamaan kun qixaaxii rabbi namatti buuseemi jecha akka beekaniif namni yataamaa tahee hujii dhiisee sadarkaatti gahuudhaaf yaaduu dhiisee akka hin teenneef an yataamaadha jedhee yataamummaan rakkoomi jechuu gaafii 17 namni rasuula rabbi ufitti qabeen eega abbeeraan isaanii du'e deebii gaafiin 17 namni rasuula rabbii ufitti qabeen inni eega haati isaanii duute jechuudha deebiin akaakayyuu isaanii Abdul Muttalib ka jedhamutu ufitti qabeetiniin galeen barakaa wajjiin gaafii 18 umriin rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam gaafa akaakayyuun isaanii Abdul Muttalib du'u hagam ابن القيم أكجده akaakayyuun isaanii ka ofitti qabeetiniin guddise akkasuma eega guddise ka inni irraa du'e wayta rasuulli rabbii waggaa 8 gayani jedhe eega kana abbeeraan isaanii Abuu Xaalib ofitti qabeetiniin guddise malee gaafii 19 wayta rasuulli waggaa 12 gayan maaltu itti argame deebii abbeeraan isaanii Abuu Xaalib fuudhee gara Shaamii deemeen bahiinsa isaa wajjibayan kana keessatti namicha tokko nama raagu argan Buhayrii nama jedhamu Abii Muusaa al-Ash'ariin odeessee rabbi sarraa haa jaalatu Abuu Xaalib rasuula rabbii fuudhee gara Shaamii bahe jedhe manguddoota Qureeshii warra naggaadee wajjiin wayta isaan namicha raagaa yookaan namicha nasaaraa ka rabbiin gabbaru kana ganda isaa dhufan ganda isaa qubatanii namichaan kun itti dhufe jedhe achiin dura ganda kana wayta qubatan namichaan kun itti hin dhufu isaanuu hin mil'atuuyi gaafa kana amma dhufee rasuula rabbii harka qabate jedhe namichi kun harka qabatee maal jedhe Muhammadii kanaan mucaan kun sayyidul aalamiina tahaa jedhe rabbiin rahmataa fa'alamaa fi ergaa jedhe gosoonni Qureeshii maal jetteerree maaltu si beeksise sayyida tahuu jetteen isin waytitee fagoo as dhuftan yookaan gara kiyya as deemtan sani dhakaamuuni karaa kana jiru isin agartanii rasuula rabbiitii sujuuda godhaa
nabiyyiidhaaf malee mataa gadi hin qabatan jedhe. maal jedhaan duuba namichaan kiristaanaa ka rabbi gabbaru kuni rabbumaa jedhaati eennutu iyyuu muhammadii kanatti dhihaataa isin keessaa jedheetin innu gaafata jedhe. abuu xaalibii jedhanii itti akeekan. abuu xaalibiin kadhatee deebi'iin shaamiin hin galinii warri achii hin dhiisu nasaaraan hin ajjeefti yookaan yahudaan deemii galiinii makkatti deebi'iin jedheetiniin rasuula rabbiitiin karaa deebi'e abuu xaalib. gaafiin 20ffaa rasuulli odoo ergamanii nabiyyummaan argatin dura maal dalagaa turan? deebii re'eelee tiisaa turan. أبي هريرة رضي الله عنه أكجده رسول ربي صلى الله عليه وسلم نبيون أصدر دبران الله يو رئيتي سمالين تاني رئيتي سني جدا أتلي مو يا رسول ربي جدني صحابان غافنان أن اللي رئيتي سي سمونا مكفلاني yookaan maallaqa nuu kafalanii warri makkaa akkasitti tiisaa ture jedha rasuulli. hadiisa bukaariitu odeesse. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.